Shibele mpira hakari AFC leopards nende Bandari FC. Bandari sana nende mapo kabiri FC nende lipa ulala. Kwanya kwa enze mashabiki bola keringa kumwa kenai kwanya kumanye FC bala kura nomba kala bakari. Mundo anja bakolanga bari. Nangwa Nelson Bat ulimbira bola ko shipindi shikuranga shifani. Mpira nomlay ndo labana be baba yoblay katefs ba mpira oblay ala linorenga no lambo. We've conceded what we call silly mistakes. In fact, when omsungu yabo lambo schoolboy mistakes, because norenga bana ba mpira oblay they coordinate well, but ukute side wave no nyola defender wave baka baron the problem shembaranga technical bench sana liba zero huluha Kenya baba olan nabo, because norenga liba yoranga it was from a mistake of a defender. A mistake from a defender. But generally, the passes are good, and also we need to create more chances because we hold on pira possession in side wave, lakini to create a chances star. And then nyuma wave ukasinja kudanga ngam silly mistakes. It will depend because kushini chance yo ulompira kuno, because norenga actually shinga mashabiki mpira kuli side wave. It's favoring us. So nikakaba abana ba then they concentrate, but they learn from the mistakes they've done, then we create the chances. We still have a chance to win a game win. Yes, oyene bahati abolanga kushinende bu yangu timu enyala ko ni kuranga mbayo ko da khaba kande shabiki onde komanye abolare ndako ko kenaga ko ndana shira witso ko manyande Bandari ndi timu ebetsa pan Mombasa ko balano bale nende mapo kabiri ni FC ko nende lipawli la first half batsere muyuluga khamon ka bana ko taba bola bari ko bola taba kolanga bari ndire mira kanja bananga Evelyn Msonye inche aleti wa stage 2 branch. Mbire sana ko first half wala manya Bandari sana nende mapo kabiri FC nende lipawli la ko bolode bo wolanga mbire kono kutakuri mpiru ku Kenya kheza ku FC khoreke khulonda kana ni game ya Bandari bali nayo nuhenza Bandari game yabo iri hasi FC yenyewe baba iberushi batraine matuku kabiri ta batikena akanyala kuchira khubere khoreka ta inze khuimani yanje ndola kholareka abolanga lisubira liele lilajira khole ko khukure shonyala ko bona ko labda mashabiki kala lambiru ku banende matumaini kan tofauti butamanu wa mashabiki betu ba FC Kenya kha umanye mushikuri ni bindu bibaka ushindi khulusa no khudro kena koneka Kenya kha mafans ke ruba manya lakini no khamanyi lazima mushikuri no tsire Kenya kha umanye kena ko inze nditsa mushikuri ni manyi kholarekwa no kholadro. Asante sana kubuyangu bobo wondo anje bakolanga bari waranganga liona OS warongai bakolanga ndi Brian liona OS warongai mbiro ko kulurine sana FC nende lipa ulala Bandari nende mapa kabiri ula mbiro gono mbiro ko khola kura either shenje konyala ko khukura na go redro yo nendo le game ya Bandari wa kobanga konyala go kura game eta bijana le bakala ga mashukuru ba tsa go bampira uniri subira ba tsa khola bole shonyala go bola go labda technical bench ba go la go team FC nambala go tsere go kura go bola ore technical bench FC Korendo langa baranga badero inani manya babere sap manya babere newa enzemberi yo konende te flank badero te flank je zo koni batsinyala go gonya kwala kore game no anza ka Bandari defense aba kuna kitu nyafanya oro mono go yangu bo bolanga Bandari akuna kile kitu wanafanya yani ndi subira FC labani kuranga la khando nyoro ko mashabiki andika bereka baka ko manye wallahi first half ende wallahi fana irine FC labani nyola matoka ka fana kare wakati hale tawe khandi nyondi buyango nyoli shabiki de Bandari FC abana ko bolla go mbiru kufana kuri shipindi shikurangeshe sasa no Bandari kholomo mo gorba nende mapo kabere FC leopards nende dipa ulala ndugu yangu tuambie labda unaitwa nani kwa majina? Mimi kwa majina naitwa Mwidani Hamisi Mwidani, ni fans wa Bandari na ni chairman wa mafans kule upande wa Likoni. Hebu tueleze labda mpira wa leo, naona bado mnaongoza kwa mabao mawili na ni kipindi cha ni kipindi cha kwanza, labda uko na matumaini yapi kwa kipindi ambacho kinakuja? Mimi kwa matumaini yangu ya leo, hata before niingie kwa huu uwanja nilijua leo Bandari wanaenda kushinda hii game. Kwa ajili ya ile game yenye tumetoka kucheza dhidi ya Gor Mahia tuliperform vizuri sana. Sasa na nikajua kama motivation itakuwa ile, leo tutashinda hii game. Kwa hiyo kwangu mimi sio ajabu sana leo Bandari kushinda. Unaamini labda mtashinda kwa mabao mangapi? Mimi kwa mawazo yangu nilikuwa nasema leo tunashinda 3-1 na naona hiyo inaelekea kwenda hivyo 3-1. Kwa hivyo ni bao lingine moja unatarajia kutoka kwa timu ya Bandari alafu kwamba admio lako litakuwa limekubaliana.
Ni kama hivyo game inavyoenda, tunapiga bao la 3 kisha mpira ndo tunaumaliza hivyo. Yes, abolanga batsago bisianga nga AFC leopard mapa ka baka hole ndila tsa ya ndilanga hole mbira gono go tsago go botsa kurina tsele ta go shaka nga Mashabiki kandi kwanya khomanya babola ba re kana go nyola go Mashabiki ndi Bandari go me ganda nende kana go bola. Yes, go bola go shitsirelanga go nyola maoni go lo go Mashabiki sana go Mashabiki ka Bandari go nenda ya mogana mo le sana mogana no moluya lakini abolanga shira ni mundo Bandari alle mo moluso lakini ra go bola go modira ba molanga ba re a go bola go mbira kuleri mo nda ba golanga ba re nzibana nga praxidis nuitsa mitandava nanga fandesele Fandesele ushabikira timu ya Bandari ni sana Bandari enaenda mapoka bere FC nandi Paula ngura obola uri no bagenaka go tsele go ruli Mombasa go manyi FC ba bere go ni misuko kidogo cha management go gwitse go le nende advantage yani go ni tsingulu tse banda ba train ta ke ga go ba go kura game mubulori bo lamanya mulisia ke FC yo bola mapokanga AFC baba ya bulei Bandari baba ya bulei sai ba magoba bandu ba pura mipira ata sai mpira kukhubola bulei ba pura yani kwali mpira kwibulupi babola mpira kwibulupi yani mpira kwibulupi yani kupa kutsi mpira kubayiwa bulei lakini chenshi ya manyi mapa ni manyesha mama okalma manyesha labda ibe kululi uli mugana muluya unyala kubola kurina itimu ya FC shira lazima kandi yenyi ne khalapo bene yenyi unyala kubola kuri FC enzen nakhala tse game tsiabo baba ya bulei lakini mundu khona abayi bulei mbaka be khani tsingulu mbaka bandu bukhumwa tsingulu no monye mafana nende yobisi baba ya bulei khali mbolere biyongosi yawo ni bana bulili bale bafunga baba ya bulei mubahe tsingulu chekare go tsogole Bandari bukhwachukiye FC ta mago support boss FC ta boss khuni shibuni buli mondani shibuni cha supporter itimu ya supporter lakini bana aba bakhaba ni timu makhaba season yaranga munyala go sign ta lakini bikasanga mubahe tsingulu urumu no Fandesele abolanga shabikiranga timu ya Bandari lakini sio kubuyanzi bwe butawe nishira mwendo yamenye wena ni kale anidi subira ndi FC nyaba bone kola bulei ni baza kola chia tsingulu manya Mashabiki kola kolini shipindi shakabere kolole magoba ka boliaka Bandari le bone nyola bushindi no bashila bushindi nyola ta wakhati tawe kubulala TV imesimi bayo unanga jesititei kutsi go bawulu kidogo khorbo gora gande Sawa.